Кээ бир нерсени силер жактырбайсыңар, бирок ал силер үчүн жакшы болот дейт. Ошон үчүн инсан Алла Таала менен байланышта болуп, жакшыбы, жаманбы, Алланын тарабынан мага чечимде мен разымын деп жүрүш керек экен. İnsanға немат берилсе, шүгүр кылса ал үчүн жакшы. Кыйынчылык келсе, сабыр кылса ал үчүн жакшы дейт. Бирок инсанга көбүнчө немат келгенде инсан текеберленип кетет да. Алла Таала берген жакшылыктарын көтөрө албай, берген жакшылыктарына кайра кичпейил болуп, шүгүрдү көбөйткөндүн ордуна кутура баштайт. Тоң моюн боло баштайт. Текеберлене баштайт, бой көтөрө баштайт. Ошо берилген жакшылыктардын туура эмес иштете баштайт да. А кээде кыйынчылык келип калса, сабырдуулуктун ордуна, чыдамкайлыктын ордуна сабырсыздыкка өтө баштайт да. Жок. Динибиз Кур'ан-ы Карим бизди ушуга тарбия кылат. Алла Тааланын бергенине шүгүрчүлүктү көбөйтө бер, берген сыноосуна сабырдуулукту көбөйтүп тур. Ийгилик сенде. Жараткан Алла Субхана ва Таала бендени кыйнаш үчүн жараткан эмес. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтып атканы, эгерде силер шүгүр кылып, иман келтирсеңер, иман келтирип шүгүр кылсаңар, силерди азаптап не кылат Алла Таала дейт. Жок. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Эч бир жанга Алла Таала өзүнүн чемесинен оор нерсени көтөргөндү мойнуна жүктөгөн эмес. Эч бир инсанга, кандай гана инсан болбосун, колунан келбеген, күчү жетпеген, кыйын өкүмдү Алла Таалам буйрган эмес, пайдасына буйрган. Ошо напсиси мындай таза болсо экен, напсисин өзү кармаса экен депчи. Ошон үчүн алхамдулилlah мына бүгүн 4-күн, азыркы түн жуманын түнү. Эртең жуманын күнү. Жуманын түнү дагы ыйык, жуманын күнү дагы ыйык. Жуманын түнү дагы, жуманын күнү дагы исламда биринчи түн келет. Мына бүгүн түнгү ушуну жуманын түнү деп айтылат. Лейлатул жума. Эртеге яумул жума. Эртеге жуманын күнү келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жуманын түнүндө жана жуманын күнүндө мага көп салават айткыла. Бул өзгөчө кабыл боло турган учурлар. Ошон үчүн иншалла биз бүгүн көбүрөөк салават айталы. Ансыз деле бүрсү күнү Кудай кааласа сапарга тартып кетебиз да. Убактыбыз аз. Аз калды. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, ар бир саатты, минутаны текке кетирбей, зарылчылык иштерден тез бошоп, калганын ибадатта, калганын дуада, зикирде, Кур'анда, ушуларда жакшы өткөрөйлү. Ыйык жерге келгенибиздин негизги максаты ушул эле. Бизде кичине таквалык пайда болсо экен. Таквалык деген сыпатты жүрөктөн ала келип, жүрөккө орнотсок, мына ушул эң улуу бакыт болот. Неге келдик бул жерге? Таквалык сыпаттан. Кур'анда Алла Таала айтат: "Инна акрамакум индаллахи аткакум." Сиздердин эң урматтууңар Алланын алдында, эң сыйлууңар Алланын алдында, эң такварагыңар. Эң сулууңар, эң көп жашаганыңар, эң байыңар. Айткан жок Алла Субхана ва Таала. Кимдин көп балалы болсо ошол, жок. Ким мансабы жок, эч нерсени айткан жок. Адам баласынын кадыры, адам баласынын наркы, баркы Алланын алдында улуту менен эмес, уруусу менен эмес, чырайы менен эмес, мал мүлк акчасы менен, мансабы, бийлик, байлыгы менен эмес. Адам баласынын Алланын алдында түбөлүктүү баркы, түбөлүктүү баасы таквалыгы менен. Ошо таквалыкты үйрөткөнгө Алла Кур'анды түшүрдү. Кур'ан түшкөн жерде отурабыз. Кур'ан түшкөн шаарда отурабыз. Иншалла ушул жерден аябай жакшы ниеттерди кылышыбыз керек. Бекем ниеттерди кылышыбыз керек. Өзүбүз менен эле чектеп койбой, кенен үммөттүн баарына ниет кылыш керек. Мына. Ниетке эч ким сизден акча сурабайт. Бирок бардык нерсе билип коюңуз, ниетке жараша болот. Ниет эң арзан. Бирок бунун баасы, буга бериле турган сооптор эң кымбат. Бейиши берилет буга. Ниетке жараша кыямат күнү адам баласы тирилет.
Amal kıla almasa dağı niyet kılgan bolsa, niyeti oşonday amalda soğun alıp berip koyat. Şon üçün inşallah urmatlı eneler, urmatlı atalar, acılar, umraçılar, biz mınake ıyık jerde niyeti ıyık bolat. Unutpаңыз. Бұл жерде niyeti özüne jaraşa. Бұл Kırgızstanдағы niyet emes бұл. Айылдағы үйдегі niyet emes бұл. Бұл жердегі niyet Allahu Akbar başkaça niyet бұл. Allah Taala'nın başka nazarı, başka göz karaşı sizlerge bizlerge. Sebep degende Allah Taala tandagan жерге geldik. Allah ıyık kılgan, Allah haram kılgan, jer asman jaralgandan beri uşunun ıyıktığı. Kıyamat günge çeyin ıyık. Oşondoy жерге Allah Taala bizdin canыбызды, akılыбызды, mınake den soğuğuz, mal mülkübüz menen uşul жерде kelip oturabız. Demek бұл жерде inşallah жақсы niyet kılış gerek. O Kudayım buyursa, Allah'ın razıçılığını niyet kılaylı. Her bir sözümde, her bir işimde Allah'ın razıçılığı benim maksatım depçe. Takvalıkты niyet kılaylı. Menin jaşoğum emi takvalık menen koğuzdolat. Menin jaşoğum emi sünnet menen koğuzdolat depçe. Hazret tabiinlerden, yok tabiinlerden. İmam Ahmad İbni Hanbal'den şakirtlerinden oldu, Ali İbni Madani dep. Rahmatullahi aleyhi. Bir jolu koştoşup saparga çıkıp atıvandan keyin, "Manga osiyat aytыңыз" dep suraganda İmam Ahmad İbni Hanbal aytat da şundaç. "İc'al taqwa zadak." Takvalıkты azığın kılıp al. Senin çınığı azığın, misal gün sayın hazır erте менен түшкө кечки тамак жейбиz, эртең да ойлонобуз, үйгө барганда эмнени жейбиz ойлонобуз. Мейли, бул дагы азык, бул дененин азыгы. Бул ушундай временный эле азык. Бул утурумдук эле азык. Ушу дүйнөгө эле керектүү азык. А бул таквалыктын азыгы сиздин бул дүйнөңүзгө дагы, кабырыңызга дагы, ахиретиңизге дагы керектүү азык бул. Ошон үчүн айткан экен, "Иж'ал тaqwa zadak." Takvalıkты özüңдүн azыгын кылып ал депчи мына. Vecel ahirete mansaba. Yani vecel ahirette bolsaçı mansaba amamik. Aldığındağı mansap, gözü, maksatın uşul ahiretinde koyup al. Meyli, uşu dünyada yaşayız bırak gün sayın ahirette bir estep koyuyor. Tübölüktü bara turgan çaydı bir estep koyuyor. Ahirette biz Allah Teala şu ahiretke değerleniş için jibirgen ele oşonu bir estep koyuyor. Gün sayın. Kiçine estep koyamız. Şoň üçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den erте menenki jana geçki zikirlerde la ilahe illallah vahdahu la şerike la lehul mulk ve lehul hamd yuhyi ve yumit degan söz var. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Emne üçün yuhyi ve yumit erте menen jana geçinde. Erте menen ne oldu çıkaldı? Erте menen men basıp aldım ba. Zaratkası şunday ele. Zaratkası zor kılay aldı. Da? Bismillah. Erте menen geçinde biz Allah Taala'ga ömür berүүчү, ölüm berүүчү özüңsün dep aytып atабыз. Erте menen de yuhyi al özü ömür beret. Ve yumit al özü ölümden çeçimi çıgarat. Ölümdü dagı makul o. Jaşoonu da çeşimini Allah çıgarat. Şun erте menen uşul 10 jol aytыңыз. 10 kul azat kılgan soğun alas. Erте menen. Bağımdattan keyin oncan. La ilahe illallah vahdehu la şerike la. La ilahe illallah vahdehu la şerike la. Lehul mulk ve lehul hamd. Yuhyi ve yumittu koşup. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Oldu. Şamdan keyin 10 jol aytыңыз. 10 kul azat kılgan soğun alas. Bir oşol jerde kişine manige kişi oy жүрgüzüp koyuş gerek. Allah subhanahu ve Teala siz gayrılıp atkanыңızda ne dep gayrılıp atasın? Ölüm jaşoon çeçimin Allah çıkarıp durbayo. Ölüm jaşoo menin ölümüm, menin jaşoom özümdün da kolumda emes. Başka biröөнүн da kolunda emes. Hiç kimnin kolunda emes. İbrahim peygamber aytkan: "İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin." Menin namazım, menin kurbançılıklarım, menin jaşoom, ölümüm, bütkül alamdın robusu, gojoyunu üçün.
Ошого таандык. Намазым дагы Аллага таандык. Курбанчылыгым дагы, жашоом да, өлүмүм да Аллага таандык. Ошон үчүн туугандар, алхамдулилlah, мынакей таквалык менен жашаганга ниет кылайлы. Ниет кылайлы, ниет кылайлы. Эми иншалла Кудай кааласа, будан ары эми мен иншалла Куран менен жашайм. Куранды карап жашаймын. Куранды алдыга коюп максат кылып жашаймын. Куранды окуп жашаймын. Куранды сүйүп жашаймын. Куранды жакшы көрүп жашаймын. Куран менен достошуп жашаймын. Курандын ичиндеги эмне дейт? Алла эмне деп кайрылат? Эмне деп буйрук берет? Эмне деп мисал келтирет? Эмнени эскертет? Эмнеден тыюу салат? Алла субханаху ва таала бизди жакшы көрөт. Ошон үчүн иншалла Куран менен, Куран. Аракет кылайлы туугандар. Албетте таквалык сүннөттү толуктоо менен башталат. Эң негизги мааниде тил. Негизги мааниде эмне? Тил. Адам баласынын эң көп күнөөсү тил менен болот. Адам баласынын эң көп каталары, күнөөлөрү тил менен болот. Эң көп зыян жеткирген тил менен болот. Кол менен, мал менен, мүлк менен, анча. Алар менен деле болот, бирок тил менен зыян бергендей, тил талкалагандай ааламды эч ким талкалаган эмес. Сөөгү жок болгону менен сөөктү сындырат болчу. Ошон үчүн умрачылар, мен дагы, сиздер да ниет кылайлы. Эми тил менен сүйлөсөк жакшы гана сөздү сүйлөйм, болбосо сүйлөбөйм деп. Ушул жерден дуа кылайлы. Ыйык жерден дуанын таасири ыйык болот. Кудай кааласа бунун таасири аябай алабыз. Эгерде кичине бир эки көз жаш менен коштоп койсок, я Алла, эми азыр Кудай кааласа бир күндөн кийин кетип атам үйгө. Ушунча алхамдулилlah, Алла субханаху ва тауфик берди. Канча күнөөлөр кечирилди, канча сооптор алынды, канча даражалар берилди, канча жүрөктөр тазарды. Аллаху акбар. Мынакей 10 күндөн ашык ыйык жерлерде жүрөбүз. Аллага шүгүр, алхамдулилlah. Көптөгөн күнөөлөрдөн Алла Таала бизди сактады. Көптөгөн күнөөлөрдөн сактады. Дагы аракет кылышыбыз керек. Чоң күнөөлөрдөн, кичине күнөөлөрдөн аралашпай, узак болуп, сактанып, этияттанганга. Күнөөлөрдөн этият. Күнөөдөн жылаандан кандай, чаяндан кандай качкандай, чоктон кандай качкандай, күнөөлөрдөн ошондой качыш керек. Бул андан дагы, жылаандан дагы жаман, чаяндан дагы жаман, чоктон дагы жаман. Ошодон сактангандай, күнөөлөрдөн сактанган. Алымдарыбыз айтат. Неге? Алымдарыбызга устаздар айтты, аларды устаздар айтты. Бардык булак пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларына. Ошон үчүн туугандар, иншалла тилибизди сактайлы. Тилди өткөндө айткандай, зикирге адаттандырып коелу. Тилди зикирге адаттандырып коелу. Туура, сыноо. Ар кандай бирөө жамандайт, бирөө сындайт, бирөө ушактайт, бирөө жала жабат, бирөө чагымчылык, бирөө дүйнөнү мактайт. Жана башка ар кандай да эмичи тилдечи. Ошон үчүн ушулардын бардыгында өзүбүздү контролдоп, ушулардан тилибизди сакташ үчүн бир амал алгайсы тилди зикирге көндүрөйлү. Неге көндүрөйлү? Зикирге көндүрөйлү. Тилди зикирге пайгамбар ушунчалык көп осуят айткан. Тилиңди зикирге менен өлтүт. Дайыма ным карма. Бош убактыңда тилиң ушуга кайталап турсун. Тилиң зикирде болсо, жүрөгүң шайтандын азгырыгынан сак болот деген. Тилиң зикир менен алек болсо, жүрөгүң шайтандын азгырыгынан, жаман ойлорунан сак болот. Биз өзү таквалык кандай? Таквалык ушул арам ойлор менен күрөшүү. Арам кыялдар менен күрөшүү. Арам сөздөр менен күрөшүү, арам амалдар менен күрөшүү. Бул шунаты таквалык. Алар менен күн сайын биз азыр сыноого барабыз. Алхамдулилlah, тазаланып барып, кайра булганып калбайлы. Тазаланып барып, үйлөргө барып, кайра булганып калбайлы. Тилибиз кайра эле ошо мурдагыдай эле ушакка кетип калбасын. Жок. La ilahe illallah. Sizdin hiç kim tilinizi tartıp almaydı. Söyle. Uşakta ile uşakta. Birönü camanda, birönü karga, birönü sök.
Biröөнü tilde depçi. Çok. Til sizdiki. Bir nerseni biliniz. Süylөгөнгө чейин siz kojoyunsuz. Süylөгөндөн кийин söz sizge kojoyun. Tilinizden çıkkandan keyin bul atılgan ok. Bul жазылат. Kıyamet günü görөсүz bunu. Şoň üçin inşallah bizdin tilimiz şunday sözlü söylösün. Allah'ın razıçılığın tarta turgan. Ahirette daraja verir turan Peygamberimiz aytdı. El kelimatu tayyiba sadaka. Жақшы söz sadakanın soğuğun alamaz. 10 jol жақшы söz söylediniz. 10 sadakanın soğuğun aldınız. 100 jol жақшы söz söylediniz. 100 elhamdülillah sadakanın soğuğun aldınız. Alemi bul Mekke'de жақшы söz söyleseniz 100 minden getir. Kança? 100 minden getir. Bir жақшы sözgö 100 min жақшы sözün soğuğun alas. Sadakanın soğuğun alas. Bu Mekke bu. Bu hasanatül haram. Haram. Bu ıyık жерден soğuklar uşunday tuğandar. El kelimatu tayyiba sadaka dep. Bekar aytkan emes. Oşun üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Man kana yu'min billahi vel yevmil ahir falyakul hayran ev liyaskut. Kim Allah ahiretke iman keltirse tilin жақшы sözdü çıkarsın. Tilden жақшы sözdü söylesin. Bol bolsa unçukpayla tilin qarmasın deydi. Ev liyaskut tilin qarmasın unçukpayla koysun deydi. Anan görüp süylebey koygon жақшы eken. Jamandыкtan kutulat ekensiz. Şoň üçin aytylýar da. Jaman söz süylөгөндөн görök unçukpay koygon sooptu. Unçukpay oturgandan görök жақшы söz süylөгөн sooptu. Egerde жақшы söz süyley albaysızbı? Anda unçukpayla koyuңuz. Uşuga da sizge soop beriler. Siz kutulasız. Man samata naja. Kim unçukpay koydu bu? Kutkarıldı degen. Bu kutuldu degen. Şoň üçin inşallah Allah subhanahu wa ta'ala'nın uşu tilimiz Allah'a şükür kılsın. Tilimiz ne kılsın toğandar? Allah Teala'ga şükür kılsın. Kantip? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Aytalyçı? Elhamdülillah. Bizdin tünübüz dağı, gündüzübüz dağı elhamdülillah menen qoğuzda olsun. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî bi ni'metihi tatimmu salihat. Elhamdülillahillezî bi ni'metihi tatimmu salihat. Peygamberimize qanday bir kursançılık, жақшылык, жеңилдик, nemat, жеңиш, ушундай келсе, ушундай айтатылар. Elhamdülillahillezî bi ni'metihi tatimmu salihat deytiler. Aygıda kişine nafsiga жақпаған nerseler gelip kalsa, kıyınçılık, açkaçılık gelip kalsa, açarçılık gelip kalsa, sınov gelip kalsa, anda elhamdülillahi ala kulli hal deytiler. Elhamdülillahi ala kulli hal. Bardık avalda Allah'a makta olsun deytiler. Bardık avalda. Şunun için inşallah tilimiz Allah'a şükür menen aleyk bolsun. Allah'ın zikiri menen. La ilahe illallah'ını göv aytıp jüreylem. Budan arı, Kuda kalası inşallah tilimiz kança zikir kılsa, jüreginiz oşonçoluk nurlanat. Bilip koyunuz. Tiliniz kançalık zikir kılsa, Allah oşonçoluk sizde esteyt. Siz Allah'ını kançalık esteseniz, Allah sizde oşonçoluk esteyt. Jöneli estebeyt, Allah rahimi menen esteyt. Жақшы görüp esteyt. Günöňüzdi geçirip esteyt. Siz menen sıymıktanıp esteyt. Sizge ahirette soğuptordu tayardap esteyt. Allahu akbar. Fadkuruni adkurukum. Allah Teala aytat. Men sizni estegip жүрgülü, men da sizlerdi estep turam deydi. Şoň üçin biz qayerде gana bolboyly, tündösübü, gündüzübü, sapardabı, üydöbü, göçödöbü, koğumçulukta, üydö, tuğançılıktar menen, жақшылыкта, жамандыкта Allah'ını esterdi. Allah'ını esterdi. Tilimiz elhamdülillah Allah'a da şükür da kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala'nın zikirini da kılsın. Esterdi. Özümüzde günökör sezip yaşaylı. Günöden geçirim sorap yaşaylı. Kemçiliklerimiz, жаңылыктар, bilgenimiz, bilbegenimiz andan daha köp. Oşun için jaratkan Allah Teala'dan istiğfar menen. Oturup ya Allah astagfirullah. Bu jakta qarap astagfirullah.
Daima bizim tillerimizde istiğfar çıkıp dursun. Allah'dan. Her kanda jaman sözler menen biz az oturganda görüp kalganımızda uşunu em özgörtüңүz. Umranın kabul bolusunun belgisi jaşooңuздун özgörүүsü. Çekit koyup aytayın men sizlerge. Umrаңыздын kabul bolgonun belgisi jaşooңуздун özgörүүsü. Siz hazır 12 gün bolup atat bizge. Oga çeyin kандай elеңiz, hazır kandayız. Özgörgön bolsa bilip koyuңuз, uşul umrаңыздын kabul bolgonun belgisi bu. Kulk munozunuz özgördübü? Süylөгөнүңүз özgördübü? Göz karашыңыз özgördübü? Allah'a bolgan işeniminiz özgördübü? İbadatка bolgan bekemdiğiniz özgördübü? Günödөн saktанганыңыз özgörüp atabı? Ahiretke bolgan göz karашыңız, түшүнүүңүz özgördübü? Allah'a bolgan şükür, muhabbat, Allah'ın nimetin kadırlap özgörüp atabı? Peygamberimize kança suyu geldi? Kur'an'a kança suyu geldi? Iyik jerlerge kança suyu geldi? Bu özgörgön, umrаңыздын kabul bolgonu jaşooңуздун özgörgönүн belgisi. Şoň üçin inşallah musulmandын jaşoosunda Allah subhanahu wa ta'ala'nın zikri, istiğfarı, dua. Bizde sözsüz dua olsun. Dua olsun. Biz özümüzde kılam dep hareket kılavermeyin. Allah'dan soralım. Allah'dan sonra Allah'a tayanıp yaşagandı öğrenöyle. Kimge tayanıp yaşagandı? Allah'a tayanıp yaşagandı öğrenöyle. Siz güyöңүzгө tayanbaňız. Ata-enеңizге tayanbaňız. Bir tuğandarыңızga tayanbaňız. Bala çakaňızga tayanbaň. Akçaňızga tayanbaň. Tuğandarыңızga tayanbaň. Mansabыңızga, baylığınızga tayanbaňız. Akçaňızga tayanbaňız. Kimge tayanıňız? Allah'a tayanayın. Giyip turgan bu topu da işlesege jarabay. Alıp turgan mikrofon da işlesege jarabay. Mingen atың da, oturgan mansabың da eç nersege jarabay. Sana eç kандай eç nerse kıla alбайт. Allah'a tayanıp yaşaganды öğrenöyle. Allah'a tayanıp, Allah'a tayanıp. Allah'dan kaçan Allah'a tayanabız. Allah'dan sorasak. Allah'dan sorap öğrenöyle. Ya Allah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 24 saat Allah menen baylanışıp Allah'dan özünün kajetini sorap, Allah'dan özünün kajetini bitirgöndügün, uşunu jana Allah subhanahu öğretken peygamberimiz bizge. Ertemene turganda dağı, jataarda dağı, tamaktan aldın, tamaktan giyin, saparga çıkkanda, durganda, uktaganda, işke barganda, jakşılıkты görgende, jamanlıkты görgende, kanday gana bolbosun, bardyk uçurda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu wa ta'ala'dan jardam soraganды öğretken. Biz de Allah'dan jardam sorap, dua kılıp yaşaylı. Dua menen. Dua momundun kuralı. Dua momundun kuralı. Mına atomlu bombadan güçlü bulur dua. Dua. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua menen aydı jarıp koydu, bölüp koydu. Dua menen jeti jer jeti asman. Dua menen Allah subhanahu wa ta'ala jetkin. Duan Peygamberimizin duası menen bütkül alamga İslam. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menen baylanış. Kança degen berekeli dualar Peygamberimizden aytılgan. Ümmetke berilgen oşo dualardan bardığı. Şu Peygamberimizin oşo dualarına işenip dua kılaydı. Bu berekeli dua, nurlu dua, kabul bolgon dua, Allah'ın tarafından ilham berilgen dua, ayan berilgen, Peygamberimizge ayan berilgen, vahiy çürülgen dualar, Peygamberimizin duaları. Bu dünyanın dağı jakşılığı, ahiretin dağı jakşılığın özüne kamtıgan, dünyanın dağı bardık jamandığından, bilgen, bilbegen, ahiretin dağı tümölüktü, bilgen, bilbegen jamanlıktan saktay turgan dualar. Jönökөy dualar emes. Şoň üçin inşallah duanı eptep-septe öyle kol kotarıp Allahu akbar deye berben. Kişi oylanyp emneni sorap atası Allah'dan. Ötkönki sabaktarda ayttık ele. Dua kılganda gelemi jakşı yaşaylı, jakşı olaylı, esen ama jeti olaylı Allah. Tokta Allah ayakta kaldı. Sen duaňda Allah jok koy. Ba uşular bardygy meyle baktylуу boluşsun. Tokta. Allah baktylуу kılsın dep koyuңuz beyagın. Allah perzent bersin dep koyuň. Allah barыбызга beypil, baktylуу yaşoo versin. Baş koşkondordun başı ajırabasın. Allah Taala uşu nikelerini Peygamber şuna dua beretler.
Barakallahu lehuma, barakallahu aleyhima ve cema beynehuma fi hayr. Peygamber dedi. Şu iki yaş baş koştu mu? Şu ekonu Allah subhanahu wa ta'ala bereke versin. Ömür, densoluk, ırıskı, akıllarına bereke versin. Moynundagı joopkerçilikler var bu dünya. Tuğa mana uşu unutpaylı men sizlerge koş aytıp koyan uşul yerde. Esке gelip kaldı. Bu dünya joopkerçilikti atkarатын turgan dünya. Oşu joopkerçilikti atkarganыңызга жараша ahirette sıylık bere turgan, je joopka tartıla turgan dünya tiyap. Bu dünya jooptu. Biz her bir adam bu dünyaya gelgenden keyin joopkerçiligi var. Allah'ın aldığında joopkerçiligi var. Ata-enesinin aldığında joopkerçiligi var. Ayalı, güyesinin aldığında joopkerçiligi var. Bala çakasının aldığında joopkerçiligi var. Eldin aldığında joopkerçiligi var. Milletleri var bunun moynunda atkara turgan. Tirülerge baylanıştı, ölüklerge baylanıştı dağı. Müslümanlarga baylanıştı, Müslüman emeslerge daha baylanıştı. İnsanlarga baylanıştı, hayvanlarga baylanıştı, moynunda milletleri var. Oşuğa ayıp atağız, joopkerçiliklerini atkarganda Allah Teala bereke versin de. İki yaşka. Bu ekonun başını Allah Teala жақшылықта bir kılsın deydi. Ne kılsın deydi? Allah жақшылықта bir kılsın deydi. Dünya degen emni qanday? Aşular. Dünya degen burumlar. Dünya degen tatal nerse. Oşun için inşallah bular ömürün ayağına çeyin. Şu Allah subhanahu wa ta'ala'nın jardamı menen karmaşkan kolları hiç kaçan ajırabay. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala berekesin versin. Allah Teala özü saktasın degen ulu kasiyetli dualar. Demek Allahumma salli ala Muhammed. Şunun için inşallah biz kıla turgan işlerimiz neken? Bugünden tartıp inşallah Allah'dan siz bir göz yaş çıkarıp dua kılıp koyunuz. Ya Allah. Menin yaşoğumdu özgört dep. Kanday dep? Kur'an, hadistin nuru menen nurlağın menin yaşoğumdu ya Allah. De Allah subhanahu wa ta'ala'dan bunu şunu sıraylı tuğanlar. Hareket kılaylı. O da kalasa inşallah. Anan keyin ertege Kudayım buyursa dağı tavaftardı kılıp tavafta dağı bir sizlerge mınday bir dua. Alımlardan bir sırlı dua. Ya Allah. Ya Allah. Menin uşu gelgenim akırkı olup kalmasın. Eğer de akırkısı olsa ya Allah günahlarını bardan geçirgin. Birin kaldırmağın. Menin kemçildi katalarımdı. Bilip bilmeyişi жаңылыштарımды geçirgin ya Allah.